Ponovno toplo pozdravljeni. V tem sklopu bomo gostili 3 zanimive sogovornike, ki bodo osvetlili gospodarska oziroma turistična gibanja v času inflacije, kako izboljšati poslovanje v turbulentnem času ter kakšni bodo vplivi tehnologije na prihodnost turizma. Gospodarska gibanja v državi in v slovenskem turizmu v prihajajočem obdobju bo predstavil glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije, ki ima še številne druge ugledne funkcije na področju strateških in gospodarskih raziskav in finančne analitike. Gospod Bojan Ivanc, izvolite. Slišimo? Super. Hvala lepa za besedo. Približno pol ure nekako bi bilo moje predavanje. Malo smo že zamudo, ampak vseeno se bom potrudil, da ne bom jaz še vam podaljšal samega programa. Jaz sem bil nekako naprošen, da podam svojo vizijo kot v vlogi glavnega ekonomista pač na gospodarska gibanja v Sloveniji v prihodnem obdobju, pa seveda s fokusom na turizem. Tako da nekako sem si zastavil, da bi šli čez tole agendo. Najprej bi začeli pogledati na začetku, kakšno je splošno gospodarsko okolje, pogledali bi naše napovedi za naslednja 3 leta, pogledali bi, katera so tista tveganja, ki so pred nami, torej tveganje pomeni zadeve, ki niso v osnovnem scenariju, se pa lahko zgodijo. Pogledali bomo tudi efekt energentov pa surovin, torej tudi v bistvu ta kategorija zelo pomembno seveda vpliva tudi na turistična gibanja. Tudi videli boste, da so v bistvu sprememba cen na tem segmentu nekoliko večja kot splošna raven cen. In pa na koncu bomo opredelili nekako še svojo oceno turističnih gibanj, vsaj nekako za naslednje leto. Zdaj, mogoče, če na začetku samo namenimo par besed zunanjem okolju. Zdaj, jaz najbolj objektivno sliko, bi rekel, o neki sedanjosti ali pa prihodnosti podajo vodilni indikatorji. Torej, vodilni indikatorji si predstavljate, so predvsem različni anketni vprašalniki, nekaj tudi trdnejših podatkov in nekako kažejo, da se celoten svet nekako sinhrono upočasnjuje. Tako da kakorkoli mogoče kdo verjame zaradi visokih cen energentov pa surovin, da ima en velik del sveta korist, pač nažalost ga nima. Torej, bolj kot ne lahko rečemo, da visoke cene energentov pa surovin, ki so pač globalen pojav, globalen fenomen, negativno vplivajo na vsa ta večja gospodarstva, torej ameriško, naše območje evra in pa kitajsko. Nekako vsak od teh predstavlja približno 16-17% bruto domačega proizvoda in to so v bistvu tista svetovna gospodarstva, ki nekako za svojo nabavo oziroma prodajo potem vplivajo tudi na druga gospodarstva. Torej, kaj vam jaz hočem s tem grafom pokazati? Pokazati vam hočem, da se sicer razpoloženje slabša, nikakor pa seveda nismo znotraj tistih okvirov, kot smo bili za času pandemije, torej ne govorimo o neki paniki, govorimo pa predvsem o tem, nekako, da visoke cene energentov pa surovin vplivajo seveda tudi na to, da podjetja v prihodnosti pričakuje slabše poslovanje. Tako da fokus tega kazalnika je predvsem nekako na prihodnost in nekako te krivulje kažejo, da to pomeni nižjo realno gospodarsko rast, ne pomenijo pa recesije, vsaj v danem trenutku ne. Zdaj, če pogledamo v bistvu še malo uradne objave, torej najbolj, kar je verjetno zanimivo za vas, je, kje vidimo nekako realno spremembo gospodarstva v letošnjem naslednjem letu in pa kakšna je povprečna inflacija. Torej, ključno sporočilo je, da v bistvu zaradi visoke ravni cen, pa tudi v naslednjem letu bodo cene še vedno kar močno porasle. Poglejte, v državah 20 najbolj razvitih bodo še vedno povprečju približno za 7% zrasle. Torej, zaradi tega efekta seveda se pričakuje še vedno pozitivno realno gospodarsko rast, vendar v bistvu bo ta precej nižja. Vidite pa tudi, da je območje evra tisto, kjer je v bistvu ta učinek višjih cen, predvsem energentov pa surovin, nekoliko bolj izrazit, torej bolj negativen kot pa za preostanek sveta. Ne vem, če veste, glavni razlog je, da pač naše območje, regija je surovinsko revna. V preteklosti smo surovine že porabili za industrializacijo v 19. in 20. stoletju. V
oziroma s fosilnimi gorivi oziroma energenti, kar pomeni v bistvu naftne derivate, v bistvu naše območje nikoli ni bilo močno bogato. Tako da, ker smo nekako območje, ki smo surovinsko uvozni, nekako se zaradi tega s temi okoliščinami nekako bolj negativno soočamo kot ostale gospodarstva. Torej, že omenil sem, torej inflacija je v bistvu tista zadeva, ki je bolj kot ne univerzalna. Nekako v osnovi je inflacija na začetku predvsem bila posledica pandemije, torej pandemija je povzročila visok padec industrijske proizvodnje v številnih dejavnostih. Posledično je pa v bistvu kasnejše okrevanje gospodarstva, ko so se pač zadeve uredile, nekako so sledila visoka rast naročil in je v bistvu se ponudba na proizvodni strani ni tako hitro prilagodila večjemu povpraševanju. Večje povpraševanje pa je izviralo tudi iz tega, da so dejansko številne države po svetu zelo veliko denarja alocirale za boj proti pandemiji in seveda to je rezultiralo v tem, da so potrošniki zapravljali več, ker pa je v bistvu del potrošnikov še vedno bil zaskrbljen zaradi možnosti okužb ali pa so bili določeni zajezitvenji dejavniki takšni, ki so onemogočali potrošnjo storitev, med drugim seveda tudi turizma, so pač ljudje kupovali več proizvodov in posledično je ta inflacija v osnovi temelji na proizvodni inflaciji. Potem so se pojavljale še visoke cene prevozov kontejnerjev, potem so bili zamaški, tako da tukaj je del inflacije, ki je nastal že pred samo invazijo Rusije v Ukrajini, potem je bil ta drug del inflacije, ki je pa v bistvu tudi bolj problematičen, če gledamo naprej, je pa pač izvira predvsem iz tega, da je po tem obdobju nekako postalo jasno, da verjetno zemeljski plin na dolgi rok iz Rusije ni več neposredno sprejemljiv, da prihaja po plinovodih. To predstavlja približno 15% energijskih potreb Evrope, tako da glavni izziv zdaj v naslednjih 2 letih, torej nismo zdaj v bistvu že nalili domače naloge, ker imamo polna plinska skladišča, ampak ta naloga je še nekako pred nami, da ohranjamo ta polna skladišča. Torej glavni izziv je nekako, kako pridobi Evropa zadostne količine tega zemeljskega plina po konkurenčnih cenah, brez tega, da bi to še naprej tako negativno vplivalo na cene električne energije. Tega se bom pa še malo kasneje dotaknil, vam bom pač povedal, kaj je v bistvu, ki je povezano zemeljskega plina tudi s cenami električne energije. Kajti ta dva energenta sta pa dejansko za proizvodnjo zelo pomembna. Torej, če je nafta mogoče malo bolj pomembna za sektor transporta, je pa dejansko za industrijo sta dejansko električna energija pa tudi zemeljski plin izjemno pomembna. In kolikor te cene še dodatno eskalirajo, je to lahko potem kar problematično za gospodarstvo. Mogoče še o tej visoki inflaciji še kakšno besedo, torej kakorkoli se pritožujemo, da je ta inflacija pri nas visoka. Res, če pogledate recimo določene druge države, ki imajo svoje valute, torej nimajo evra, ki imajo drugačno strukturo košarice, torej revnejša kot so gospodarstva, več ljudi zapravijo za hrano in energente, posledično je tudi njihova inflacija nizka. Zakaj imajo Švicarji nizko inflacijo? Ker dajo pač za hrano pa energente 10%, mi damo pač 20%. In to je tista razlika, ki nastane samo iz tega, koliko določeno gospodinjstvo čemu namenja. Potem fiskalni ukrepi so bili tudi zelo pomembni, torej nekako smo se soočili oziroma tukaj so bili spomini kar živi, verjetno že na 70. 80. leta, ko je dejansko so tudi takrat države sprejemale različne ukrepe, različne kapice. Takrat so bile sicer bolj omejitve, niso bile kapice. Kapica pa dejansko pomeni, da država določa neko limito pri določeni ceni energenta in v bistvu proizvajalcu nadomesti tisto razliko med tržno ceno. Torej v bistvu to je lahko precej radodaren, drag ukrep, če se pa hitro znižajo cene, torej veleprodajne cene na kapico ali pa pod njo, potem pa zadeva niti ni tako problematična. Tako da zdaj vsaj na kratek rok lahko rečemo, da so države v regiji bolj kot ne uvedle na gospodinjstva kapico. Na veleprodajno kapice pa nimamo pretežno, z izjemo določenih držav. Veleprodajna kapica pa dejansko pomeni, da tudi podjetja, veliki porabniki, da bi tudi oni plačali manjšo ceno električne energije in pa zemeljskega plina kot trenutno gospodinjstva. In pa seveda, ker ni teh ukrepov, boste potem tudi videli, pač so predvsem energetsko intenzivna industrija tista, ki nekako nosi breme te krize. Zakaj? Energetsko intenzivna industrija v večji meri kupuje energente po tekočih cenah sproti. In seveda medtem, ko večina poslovnih subjektov se običajno odloči za zakup letnega energenta, običajno jeseni za naslednje leto. Tako da aktualna situacija te zadeve je precej premešala. To je premešala v bistvu načine,
kako dejansko so podjetja kupovala ta dva pomembna energenta, ne. Kar je mogoče še pri ceni energentov zelo zanimivo zapovedati, torej če rečemo, da so cene nafte globalne, tudi tukaj v bistvu ni čisto res, ne. Pri cenah nafte zaradi različnih ukrepov, embargov ali pa prostovoljnih embargov se pač dogaja, da se del nafte iz Rusije nekako preusmerja na druge trge. Posledično cena naftnega derivata, ki je za nas pomembna, torej za nas surova nafta je povsem nepomembna, za nas je pomembna cena derivata. Cena derivata pa ni odvisna samo od cene nafte, ampak je odvisna v bistvu tudi od stroška predelave nafte, torej od marže rafinerije. In kar je problematično, je predvsem pri tem, da ni vsaka nafta ista, ne. Ene nafte so pač težje, ene so lažje, ta ruska je težja, in če vi recimo manj kupujete težjo nafto, pa več lahko, bližnjevzhodno, potem morate tudi rafinerijo prilagoditi, ne. Posledično, ker ne morete prilagoditi rafinerijo prej kot 2 letih, se vam zgodi, da en sod težke nafte mora iti na drugo rafinerijo, pač 500 kilometrov stran, kar spet podraži končno ceno, ne. Tako da hočem samo to povedati, da cene nafte, če pogledate zgolj ceno nafto Brent, niti niso tako problematične, bolj je problem v bistvu končna cena derivata, ki pa je posledica tudi teh različnih embargov, torej preusmerjanja toka energentov, ne. Zdaj, kar je pomembno sporočilo pri tem je, da dohodki prebivalstva pretežno zaostajajo za rastjo cen, posledično se tudi nekako so te trendi glede realne potrošnje, vsaj za 3 četrtletje, tudi za Slovenijo še vedno relativno dobri, ampak tukaj moramo povedati še eno stvar, torej v času pandemije, pa tudi kasneje nekako do 4. četrtletja je bila stopnja varčevanja slovenskih gospodinjstev zelo velika in seveda zdaj se je nekako v 1., 2. četrtletju zopet nekako znižala in posledično so gospodinjstva ohranila del svoje potrošnje, kljub temu, da so njihovi recimo realni dohodki upadli, ne. Torej to pomeni, da so njihove plače oziroma socialni transferji porasli manj, kot so porasle cene, ne. Temu se reče pač znižana realna potrošnja. Torej ključno sporočilo je, ni nujno, da ljudje manj zapravljajo, tudi če prejmejo v bistvu nižjo realno plačo, lahko v bistvu zmanjšajo svoje varčevanje in s tem nekako ohranijo ali pa celo povečajo potrošnjo, ne. Tako da to je mogoče ena zelo pomembna zadeva, ki tudi nam, makroekonomistom dela težave, namreč ti lahko recimo si dober v napovedih plač, lahko si dober v napovedih števila delovnih mest, ampak seveda, če potrošniki se ustrašijo, lahko tudi kljub vsem polno denarja ne bodo zapravljali in posledično BDP ne nastane in posledično to lahko vodi v neko negativno spiralo, ne. Saj konec koncev to je tudi tista pandemija pokazala, ne. Ljudje so bili polni denarja, ne, ampak ker pač tisti denar ni prišel do podjetja, ne, ker pač potrošniki niso želeli trošiti, je to potem povzročilo kasnejša neravnovesja, med drugim tudi del inflacije, o katerem smo se že pogovarjali. Zdaj mogoče samo pri fiskalnih ukrepih sem že omenil, torej države posledično uvajajo različne dodatke, s katerimi nekako poskušajo, da določeni sloj prebivalstva ohranjajo svojo potrošnjo, to so različni dodatki, torej bolj kot ne večina evropskih držav navedene dodatke izplačuje. Na drugi strani pa se vseeno v aktualnih razmerah soočimo tudi z zaostrovanjem monetarne politike, to pa v praksi pomeni, da se pač države, pa tudi potem poslovni subjekti kasneje soočajo z višjimi obrestnimi merami, torej to se odraža v bistvu v nekoliko manj ugodnih pogojih refinanciranja oziroma zadolževanja za državo, na drugi strani pa tudi v bistvu višjih obrestnih mer za posojila gospodinjstvom in podjetij, ampak kasneje se bomo dotaknili tudi tega, mogoče že v danem trenutku lahko to povem, da so pač vsi relativno država in poslovni subjekti gospodinjstva in tudi podjetja so relativno malo zadolženi v Sloveniji, posledično te učinki višjih obrestnih mer ne bodo tako negativno prispevali k temu, da bi na osnovi tega lahko pričakovali pri nas močno negativne trende, ne. Tako da to za nas ni relevantna zadeva. Zdaj, problematični mogoče za Slovenijo so v danem trenutku predvsem kazalniki razpoloženja, ampak če smo iskreni,
Tudi če pogledamo v vseh večjih gospodarstvih po svetu, tudi v ZDA, imajo Michigan Consumer Survey, imajo tudi svoj kazalnik zaupanja potrošnikov, kjer se enako vidi, pač potrošniki so precej negativno razpoloženi, ne, to konkretno je tukaj tale siva krivulja zaupanja potrošnikov, v bistvu je celo ta krivulja bila, mislim, da septembra pod nivojem pandemiji, potem oktobra celo rahlo okrevala. Ampak glavno, predvsem pač izvira nižje zaupanje potrošnikov zaradi visokih cen. Ne. Torej potrošnikov je strah visokih cen, posledično so precej pesimistično razpoloženi, ampak kar je bilo pač meni zanimivo ugotoviti je to, ne, da pa na drugi strani te potrošniki, ki se seveda tudi nekje zapravljajo, niso pa vplivali na negativno, na bistveno znižanje klime v trgovini na drobno in pa storitvenih dejavnostih. Ne. Torej to sta v bistvu modra in pa zelena krivulja. In posledično hočem to povedati, no, da kazalnik zaupanja potrošnikov nima takšne moči, no, kot bi mu pripisovali. Torej ne moremo ga neposredno korelirati z nižjo potrošnjo. Torej potrošnja se še vedno povečuje, precej manj, ampak nikakor pa ne upada, kot bi domnevali to na podlagi nizkega kazalnika zaupanja potrošnikov. V gradbeništvu, pogledajte, te trendi so pa enako pri nas še vedno precej pozitivni. Tukaj je mogoče ena zadeva, kjer Slovenija res izstopa, letos deloma seveda zaradi lokalnih volitev, pa tudi za naslednje leto zaradi pač evropskih sredstev, iz sredstev načrpanja, iz okrevanja za odpornost, nekako se pričakuje, da bo ta segment gospodarstva še vedno ostal kar močan. Torej, to so nekako ključne predpostavke, ki smo jih mi oblikovali za naslednje obdobje. Torej, zdaj gremo malo na to fazo pričakovanj, da vam pač pokažem svoje ocene. Torej, te cene energentov bodo ostale povišane, vendar vseeno menimo, da se bodo umirile. Če sem čisto iskren, te spot cene zemeljskega plina, pereče energije so dejansko upadle precej bolj, kot smo pričakovali oziroma kot so pričakovali katerikoli analitiki. Vseeno pa v bistvu glavni izziv je, da so te cene zelo vezane na skladišča, vezane so tudi v bistvu na vreme in seveda padec temperatur lahko zelo hitro zopet vpliva na drugačno dinamiko cen. Fiskalna politika menimo, da bo v tem naslednjem obdobju še vedno ostala ekspanzivna. To po domače pomeni, da ne bomo v kratkem verjetno bili deležni kakšnikoli nujnih pritiskov države po zmanjšanju porabe. Menimo celo nasprotno, da bodo pač v primeru še vedno zaostrenih razmer bo država locirala različne načine za spodbujanje potrošnje. Tukaj bodo sledile uskladitve rednih, izrednih socialnih prejemkov. Verjamemo, da bo ta shema za podporo podjetjem nekako podaljšana še v naslednje leto, vkolikor seveda bo to potrebno. Kot zanimivost, no, do zdaj te sprejeti ukrepi, torej za blažitev draginje, so predstavljali približno 1% bruto domačega proizvoda v letošnjem letu. Ne. Tako da že zdaj smo dejansko bili deležni teh podpornih ukrepov, ki so pač kombinacija določenih kapic, torej zamejitve cen, določenega znižanja DDV-ja, pa tudi določenih v bistvu izplačil gospodinjstev pa deloma podjetjem. Ne. Mogoče še to monetarno politiko sem že povedal, lahko spustimo. Pri zamudah v dobavnih verigah bi samo to izpostavil, no, da se nekako krajšajo, kar je pozitivno znamenje za samo inflacijo, torej iz tega vidika ne bi ta del inflacije upadal in tudi cene kontejnerskega prevoza po morju močno upadajo. Mogoče se kdo od vas zdaj čudi, kako je to zdaj mogoče, se v bistvu svetovna trgovina ni toliko upadla, ne, kot bi kazala tale tabela. Glavni učinek, no, pri teh zadevah je podobno kot pri nafti, ne, da pač tako kontejnerski prevozi kot cene nafte, tukaj se v bistvu cene nekako oblikujejo na podlagi majhnih sprememb v ponudbi in povpraševanju. To pomeni, da zelo majhna sprememba na podlagi povpraševanja ali pa ponudbe lahko vpliva na visoko dinamiko teh cen. Ne. Je pa res, da pri teh določenih cenah lahko podjetja plačujejo drugačno ceno, torej nekdo, ki je zakupil recimo kontejnerski prevoz v začetku leta, verjetno zdaj ne bo plačeval $3000 za prevoz kontejnerja, bo verjetno plačeval 7000. Tisto podjetje, ki se je pa odločilo, da bo na spot ceni, bo pa zdaj plačevalo 3000. Ne. Tako da hočem to povedati, te grafi nam seveda ne povedo za vsakega subjekta, koliko plačuje v danem času, pove pa nam, vkolikor bi se seveda nekdo odločil za nakup v danem trenutku, koliko bi plačal. Ne. Podobno kot pri energentih. Ne. Mi smo lahko v bistvu avgusta, septembra
veliko govorili o visokih cenah energentov, ampak pretežen del subjektov, vsaj slovenskih, je imelo letno pogodbo in nekako zaradi višjih spot cen ni imelo izzive, ima pa izzive seveda predvsem za naslednje leto, ko pač morajo se odločiti za zakup. To je nekako naš osnovni scenarij, da ne bo preveč kompleksno. V osnovnem scenariju mi pričakujemo naslednje leto približno 1% realno rast, sledila bo 2%. To zveni zelo malo, ampak v bistvu z vidika nominalnih sprememb je pa to še vedno kar visoka rast. Torej, kaj je razlika med realnim pa nominalnim, je torej inflacija. Torej, ta inflacija bo še vedno vplivala, da bodo podjetja beležila rast prihodkov, rast EBITDA, ampak te realne spremembe pač bodo relativno nizke. Zdaj, po pesimističnem scenariju, torej, če bi zadeve eskalirale po enem od tveganj, ki jih bom pokazal v naslednjih slajdih, še vedno vidimo nekako rahlo pozitivno povprečno rast v naslednjem letu. Dal sem pa tukaj z rumeno krivuljo še konsens, tako da dejansko vidite v bistvu, kakšno je pa povprečne mnenje analitikov. Tako da dejansko tudi, ko mi delamo svoje napovedi, seveda nas zanima tudi, kaj menijo ostali. Zdaj, mogoče za vas turistični sektor, kar je najbolj zanimivo, pač to izdatkovna struktura BDP, je to, da pač pogledate, kje mi menimo, da bo realna potrošnja v naslednjem letu. Menimo, pogledajte, da se bo še vedno se rahlo povečala. Torej, ključen element bo fiskalna politika, pri čemer pri zaposlenosti menimo celo, da bo rahlo padla, čeprav ta 0,5% padec, kot ga napovedujemo, ni dramatičen, to je 5000 delovnih mest. Tukaj menimo predvsem, da bodo energetsko intenzivni sektori tisti, ki bodo nekako zmanjševali zaposlenost. Naklonjenost zaposlovanju bo povprečju se znižala, ampak kot rečeno, nekih dramatičnih sprememb na trgu dela ne pričakujemo. Kot zanimivost, ostale inštitucije, ki so nedavno napovedale Sloveniji oceno gibanja zaposlenosti, so celo napovedale rahlo rast, tako da mi tukaj nekoliko izstopamo, ampak kar je pomembno, tudi z vidika trošenja, vsaj domačega prebivalstva, je, da še vedno pričakujemo realno pozitivno rast dohodkov, ki bo pač izvirala iz tega, da bodo povprečno gibanje plač, pa tudi drugih socialnih dohodkov nekoliko višje od inflacije. Tako da ljudje dejansko bi morali realno trošiti več. To so tri tveganja, ki bi nekako jih na hitro opredelil, ki niso del srednje napovedi in lahko seveda vplivajo na to, da bo na koncu namesto 1% realne rasti nič ali pa pač blizu nič. Ključna negotovost je pač sama hibridna ekonomska vojna, kljub temu, da pač trenutno zgleda, da so zadeve urejene. Vseeno moramo vedeti, da v preteklosti se je zgodilo tudi to, da so zadeve deeskalirale in so kasneje potem zopet prišle za večjo močjo. Tako da tukaj v bistvu izpostavljamo morebitne sabotaže na energetski digitalni infrastrukturi, torej neoptimalno delovanje trgov surovin in energentov. Tukaj je v bistvu eno izmed tveganj. Potem geopolitična tveganja, torej tukaj je predvsem vezano na nevarnost, da bi cene nafte eskalirale. Tukaj imamo izziv tudi zaradi tega, ker so dejansko v Ameriki precej znižali strateške zaloge, ker so imeli pač volitve v kongres in običajno politična stranka, ki ima volitve v kongres, če ne zagotovi nizke cene nafte, običajno izgubi večino in tudi demokrati so jo izgubili. Tako da glavni problem je seveda, da oni morajo te strateške zaloge zopet začeti polniti, tako da tukaj se bojimo, da bi cene nafte tiste, ki bi močno eskalirale in bi nam zopet pokvarile tisto inflacijo, ki jo napovedujemo, torej mi napovedujemo 6% inflacijo, če bi cene nafte šle na 140-150, bi zopet lahko govorili na inflaciji okoli 8-9%. Pač to je tisti negativni scenarij, s katerim se lahko soočamo, menimo pa sicer v osrednji napovedi, da se ne bomo. In pa tretje tveganje je pandemija COVID-19 v svetu. Torej, mogoče temu bi skoraj namenili najmanj pozornosti in mi vseeno naša osrednja ocena, da COVID ne bo bistveno vplival na gospodarska gibanja. Res pa je, da smo imeli takšna napoved tudi že lansko leto, pa smo bili mogoče za samo napovedjo malo prehitri. Cene surovin, torej to je tista ključna zadeva, s katero se sooča svet. Jaz sem tukaj spremenil ta graf v evre, da pač vidite glede na leto 2019, koliko so cene porasle. Torej, predvsem so fosilni energenti tisti, katerih cen so močno porasle, pa tudi ostale, kmetijske surovine, kovine, rudnine so padle, ampak vseeno pri kovinah, rudninah vidimo rahle padce, kar je predvsem posledica tega, da so pač na Kitajskem nekoliko manj porabljali surovin, predvsem zaradi zaprtja delov Kitajske in je posledično to vplivalo na nižje cene jekla. Ključni izziv so torej cene in dobavljivost zemeljskega plina v naslednjih 2 letih.
tukaj tudi vidite, da dejansko v Evropi še vedno plačujemo nekje 4-krat višjo ceno za zemeljski plin v povprečju kot dolgoletno povprečje. Kot rečeno, gospodinjstva tega ne čutijo, ker jim pač država pokriva razliko. Pokrila jo bo tistim podjetjem, ki dobavljajo gospodinjstvom. Kot sem pa že prej povedal, podjetja pa plačujejo odvisno od pogodb. Če imajo letno pogodbo, teh cen trenutno ne plačujejo, jih bodo verjetno naslednje leto. Če imajo pa pač mesečne pogodbe, se pa s tem soočajo, oziroma v praksi tisti, ki pač mesečno so kupovali plin v zadnje pol leta, so se odločili, da ga ne kupujejo in posledično je to pač vplivalo na to, da se je v bistvu industrijska proizvodnja v teh večjih porabnikih zemeljskega plina nekoliko znižala. Tukaj so še v bistvu cene električne energije, torej tudi pri cenah električne energije so zelo velike specifike, ne vem, če veste, imate mesečne, četrtletne, letne pogodbe. Torej to je tista letna pogodba, ki je pač standardna pogodba, ki jih na Hudexovi borzi, to je ta budimpeštanska, relevantna za Slovenijo, ki pač kaže, no, da so se cene že znižale nekje na 370 evrov na megavatno uro, ampak poglejte, dolgoletno povprečje bo nekje med 60 in 70 evrov na megavatno uro. Tako da tukaj so v bistvu te cene še vedno zelo visoke, so se sicer nekoliko znižale, ampak dajo sporočilo predvsem to, no, da je zelo težko 15% primarnega energetskega vira iz Rusije srednjeročno nadomestiti z alternativo. To je v bistvu to informacijo dajo te cene. Problematično za Slovenijo je mogoče tudi to, no, da so pri nas te cene za našo borzo nekoliko višje. Ne vem, če veste, ampak cene električne energije niso pač enake v vsej Evropi. So določena področja cen, kjer je odvisno v bistvu, kakšne imajo proizvodnje enote, pa v bistvu kakšna je dinamika porabe, pa tudi v bistvu, ali imajo terminale za LNG, kot recimo Iberski polotok, pa Zahodna Evropa, tam so v bistvu povprečju cene nizke, pa tam, ko ima veliko premoga, ala Poljska, tam so v bistvu povprečju cene nizke, no, torej, kar je pač problematično je, da so v vseh evropskih državah cene višje, kot so v dveh večjih gospodarstvih, konkurentkah ZDA in pa Kitajski, ampak pogledajte, tudi znotraj Evrope je nažalost tista regija, naša regija, ena izmed dražjih. To pač posledično pomeni predvsem tista podjetja, no, ki so veliki porabniki, se jim pač ekonomsko ne splača v teh razmerah poslovati, glede na to, da so pač stroški poslovanja večji, vsaj na nivoju električne energije oziroma nižji v drugih gospodarstvih. Zdaj, same napovedi gibanja cene, recimo vsaj za nafto, Brent, zemeljski plin pa jeklo, v osnovi so ugodne, ampak če sem čisto iskren, te napovedi v bistvu nimajo zelo močne končne interpretativne vrednosti. Torej, so napovedi, ker jih pač neke inštitucije potrebujejo, nihče pa seveda ne stoji z njimi za svojim premoženjem, torej da bi lahko trdno rekel, da bo nekako ta napoved tudi dejansko se zgodila. So pa v bistvu odražajo pa vseeno pač pričakovanje, no, da se bodo te cene nekoliko umirile. Zdaj mogoče s časovnico že malo zamujam, pa dovolite, bom kakšen slajd preskočil, mislim, da boste imeli tako dostop do PDF-ja. Torej, ključno sporočilo je, da smo lahko zelo zadovoljni, da smo napolnili plinska skladišča, ampak napolnili smo jih zaradi tega, ker je pač vreme boljše, več je bilo dobav LNG-ja, je pa seveda nam šla na roko tudi ta okoliščina, da je Kitajska en del svojega ekonomije zaprla in posledično se je zmanjšala poraba. Še vedno pa v bistvu ni ta zadeva povsem rešena. Pozitivne okoliščine, kot sem že omenil v začetku, zadolženost, pogledajte, naših gospodinjstv, zasebnega sektorja, pa tudi same države, no, ni tako nizka. Nedavno sta tako Moody's in Fitch potrdila, no, kreditni rating za Slovenijo z stabilnimi obeti. Tako da pričakovanja o fiskalnih ukrepih so visoka, torej država v bistvu je določene omejitve cen nekako implementirala do 1. septembra, določene kompenzacije izvedla, določene verjetno še bo. Seveda pa za nas, kar je pomembno, tudi na nek srednji rok, kakšen je strošek zadolževanja slovenske države, znaša 3,4% trenutno, pred enim letom je bilo res nič. Ni pa ta zadeva tako problematična. Zakaj ni problematična? Poglejte, tukaj to drug bullet, pač ročnost našega državnega dolga je 10 let, recimo, če to primerjamo z letom 2012-2013 je bilo približno 5,5 leta, in takrat v bistvu je vsaka dodatna obveznica po visoki obrestni meri hitro vplivala na višje obrestne odhodke, posledično, z drugimi besedami, tudi če se nam obrestne mere nekaj časa zelo povečajo, to ne pomeni seveda pritiska
da v bistvu moramo zelo na hitro zmanjšati svojo porabo. Tako da to daje v bistvu neko stabilnost. Zdaj pa gremo še mogoče malo na ta segment turističnih gibanj, torej v obdobju visoke inflacije. V osnovi je turistična potrošnja odvisna, vsaj tako jaz kot ekonomist vidim, od realne spremembe razpoložljivega dohodka domačega in tujega prebivalstva, ki je vezan na delovna mesta, pa v bistvu gibanje realnih plač, socialnih transferjev. Torej, če imamo visoko zaposlenost, je pač turistična poraba visoka, če plače realno višajo, tudi ljudje namenijo več seveda potrošnje turizmu, seveda pa odvisno tudi od naklonjenosti konzumacij turističnih storitev, to je pa seveda odvisno tudi od razpoloženja potrošnikov. Zdaj, tam ste videli v začetku sicer precej negativen kazalnik zaupanja potrošnikov, ampak vseeno, tiste podkomponente, ki vplivajo na to, niso tiste, ki bi bistveno poslabšale turistične trende, recimo tudi ko so slovenske potrošnike vprašali, kakšna je njihova naklonjenost do nakupa nepremičnin, vozila ali pa obnove stanovanj, so bile v bistvu ta pričakovanja še vedno kar visoka. Tako da so potrošniki predvsem slabe volje zaradi cen, niso pa v bistvu zelo prestrašeni, da bi nekako bistveno zmanjšali svojo turistično potrošnjo. Kar je mogoče za ta sektor malo problematično, da so te cene hrane, energenta, transportu porasle bolj, torej to so v bistvu vhodne cene v turizmu, nekoliko bolj zazite kot v povprečju gospodarstva in tukaj sem vam dal v bistvu podatek za v enem letu spremembo cen, pa v 2 letih. Torej, če pogledamo, v 2 letih so res gostinske storitve tiste, ki so se nekoliko bolj podražile, predvsem seveda zaradi hrane, deloma energentov, nastanitvene so se pa nekoliko manj. Če gremo pogledati še število prenočitev, tukaj sem dejansko želel primerjati, koliko je prenočitev bilo v Sloveniji gostov, torej domačih in tujih, glede na isti mesec v letu 2019, torej predkoronsko leto. Zdaj, v zadnjih 4 mesecih so bili trendi boljši kot takrat, v prvih 4 slabši, ampak mimogrede, te trendi so, mislim, te cifre so, če jih skupaj seštejemo za prvih 8 mesecev, povsem enake. Torej, dejansko smo imeli v 8 mesecih letos povsem enako število prenočitev. Kar je mogoče malo bolj zaskrbljujoče, je ta kazalnik zaupanja v turističnih oddelkih, torej tukaj sem v bistvu poiskal te podatke za gostinstvo in storitvene dejavnosti, strežbe in pijač, pa potovalnih agencij. Tukaj res vidimo, da so zdaj razpoloženje v teh oddelkih poslabšalo, kar posledično pomeni, da podjetja pričakujejo nekako slabše poslovanje v prihodnjih mesecih. Mogoče še to kot zanimivost, ta vpliv valutnih razmerij je relativno močan tudi na turizem, torej ameriški gostje so z močjo dolarja pridobili kupno moč na naših trgih, tako da z tega vidika to 15% je dolar dobil recimo v enem letu in močnejši dolar seveda vpliva na večji prihod oziroma na večjo potrošnjo turistov iz dolarskih trgov. Na drugi strani pa tudi za Slovenijo malo negativno, pa šibkejši forint. Forint je izgubil 15% v zadnjem letu proti evru in to pa v bistvu predvsem večji izziv za termalni turizem, ker oni vem, da imajo na teh termalnih kapacitetah nekoliko konkurence tudi za našimi ponudniki. To je zadnji slajd. Pa zaključujem. Torej, naš osrednji scenarij je, da mi pričakujemo vsaj turistično potrošnjo realno gledano precej podobno. To je realno gledano očiščeno spremembe cen. Tako da mi pričakujemo približno podobno potrošnjo v naslednjem letu kot v letošnjem letu, minimum 5% padec, maksimum neko zmerno rast. Menimo, da nasplošno neka naklonjenost opredelitvi kakšnega turističnega vavčerja, menimo, da je nizka. Kakšna dodatna lokacija vavčerja k spodbujanju ohranjanja domače potrošnje pa mislim, da bo visoka. Tako da z tega vidika, se veste, tudi z tega vidika lahko potrošniki potem teh prihrankov ali pa do teh dodatkov lahko seveda namenijo tudi potrošnji v turistične namene. Tako da to vsebinsko ni čisto isto, mislim, pravno formalno ni isto, je pa vsebinsko precej podobno, tako da to ni slabo. Pa tretji bullet, to se mi zdi zanimivo, vseeno po mojih podatkih, zelo veliko prireditev je napovedanih, tako da vsaj do prvega četrtletja menim, da bodo vsaj sama turistična gibanja povezana seveda predvsem s to dejavnostjo različnih dogodkov kar močna. Zaključujem pa z tveganjem, pač posledično menim, da bi bilo najslabši scenarij za samo sektor povečanje geopolitičnega tveganja, ki bi pač izviral iz varnostnih razmer. Koliko je zdaj to verjetno, je res težko napovedati, ampak pač to bi jaz rekel, da je sektor na kratek rok nekako temu najbolj izpostavljen. S tem bi nekako zaključil. Hvala lepa za vašo pozornost.
Gospod Ivanc, najlepša hvala za ta zelo zanimiv uvid v turistična gibanja. Naša naslednja gostja pa je doktorica Andreja Kodrin. Doktorica Kodrin ima bogate mednarodne izkušnje z področja strategij, menedžmenta in investicij ter deluje kot članica Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO. Je tudi direktorica podjetja Quintaum, ki je razvilo diagnostiko zdrave organizacije prihodnosti in članica investicijskega odbora Evropskega sklada InvestEU. Doktorica Kodrin, oder je vaš. Spoštovani organizatorji, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni. Res sem se z velikim veseljem odzvala na povabilo in na poti iz Ljubljane sem gotovila vsaj iz 3 razlogov. Vsaj, ker zelo lepo je bilo srečati tudi marsikoga izmed vas po dolgem času. Prvi razlog je ta, da 30 let je nekako moja poslovna kariera v teh dneh in vseh 30 let sem delovala večinoma v tujini ali za tujino. In če je kakšno področje v Sloveniji, ki je naredilo največji presežek, uporabila bi celo besedo preboj, je področje prepoznavanja Slovenije kot zelene in zelo zaželene turistične destinacije. Tako da res čestitke vsem, ki ste k temu doprinesli, ker lahko vam povem, da leta 1992, v moji prvi službi na Smeltu, smo prejemali od elitnih podjetij iz tujine vprašanje, ali so v naših hotelih rjuhe. Tako da situacija je zelo različna v teh dneh. Lahko celo rečem, da sem zelo presenečena, naprimer v New Yorku, ko zveš, da ene najbogatejših ameriških družin dejansko letujejo v Sloveniji zelo inkognito. Poznajo Slovenijo, cenijo Slovenijo in Slovenija ponuja mogoče neke take zadeve, ki jih v nekih drugih destinacijah ne moreš niti dobiti. Drugi razlog je ta, ne vem, če veste, ampak verjetno veliko izmed vas, da je danes prav poseben dan, 15. november. Mogoče ve kdo zakaj. Združeni narodi so danes objavili, da se je rodil 8. milijardni prebivalec Zemlje. Ni dobra novica, mogoče pomeni na eni strani več turistov, ampak nažalost naš planet ne more preživeti 8 milijard ljudi. In druga zadeva, nekateri mojih let starejših se verjetno spomnite, da je bil 5. milijardni prebivalec najavljen v Zagrebu v sklopu univerzijade takratne. In zdaj, če pogledamo zgolj v 35 letih, smo dosegli 3 dodatne milijarde, prvo milijardo smo porabili nekaj 10 oziroma 100 tisoč let. To se nekako navezuje tudi na tretji vzrok, da me zelo veseli, da sem danes tukaj. Jaz sem leta 2007 po rojstvu mojega drugega otroka začela z doktorsko raziskavo. Nekaj tednov sem bila na Harvardu in na NASA Goddard Institutu, kjer sem prišla do podatkov, kaj nas dejansko čaka v prihodnosti, kakšno je dejansko stanje izčrpanosti planeta in podnebnih sprememb. Meni so se podatki zelo dotaknili, zelo hudo mi je bilo, rodiš otroka v ta svet, vse okrog mene je nekako normalno potekalo, projekti so pa povsem drugačne. In takrat sem ustanovila skupaj z določenimi partnerji inovacijsko globalno platformo za mlade z imenom Challenge Future. Vsako leto do leta 2015 smo aktivirali vsej 30 tisoč študentov iz celega sveta, da so skupaj začeli reševati te največje probleme, predvsem pa kako bi spremenili naš način življenja. In tukaj sem res hvaležna STO-ju, tako Maji, kot videla sem, da gospod Picega tudi tukaj, da so že takrat, leta 2008, 2009, 2010 prepoznali, kaj pomeni trajnost in podprli naš projekt. Zdaj pa k sami tematiki. V vašem žargonu bi rekla, pripnite si varnostne pasove, ampak zasilnih izhodov pa nažalost tukaj ni. Upam, da to deluje. Torej, ali je doba turbulenc? Ko sem jaz v začetku 2010 začela s to temo, da živimo dejansko v dobi turbulenc, sem morala nekako dokazovati, Zdaj, če pogledamo podnebne spremembe in izčrpani viri planeta, so nekako udarna tema že od 70 let, ko je Club of Rome začel z svojim delovanjem. Ampak
Začele so se dogajati pač tudi nam relativno bližnje zadeve. Ne. Jaz sem rojena v Mariboru, smučarka, ne, kot otrok in sem zelo lahko spremljala pač neko situacijo, ko smo mi včasih po šoli šli na trening, dobesedno z mestnim avtobusom, do tega, da je kasneje bilo zelo veliko zelenih sezon in se smučarska središča brez dodatnega zasneževanja sploh niso mogla več preživeti. Druga zanimiva zadeva se nam je zgodila ravno v času enega izmed summitov Challenge Future, to je bilo leto 2010, če se spomnite, izbruh vulkana. Ne. Jaz imam kar nekaj kolegov, ki so obtečali. Poznam nekoga, ki je šel z ladjo iz Amerike nazaj v Slovenijo. Ne. Če se spomnite, letalski promet ni deloval. In šlo je za izbruh enega bogega vulkana tam v Islandiji. Torej, zelo smo občutljivi tudi od takih dogodkov. Naslednja zadeva, ki je sledila, takrat je bil žled, mislim, da je bil kakšno leto ali dve kasneje, pa velikanske poplave. Pa še eno podtalno dogajanje, ki se ga mogoče vsi vsak danes zavedamo. In to je dejansko tehnološka revolucija, ki je v ozadju. Zelo zanimivo mi je bilo slišati, kaj so dejansko osnovne potrebe človeka. Naprimer, tudi osnovne človeke turista. Včasih, ne vem, so rekli hrana ali pa kakršnekoli druge stvari. Na osnovi zadnjih podatkov, kaj mislite, da so dali turisti na prvo in drugo mesto, kar najbolj potrebujejo na neki novi destinaciji? Ne, nažalost je bil internet pa priključek za elektriko za polnjenje telefona. Torej, a je tako? Dejansko je to prva stvar, ko prideš z letala, z letališča, da začneš iskati. In zdaj, če pogledamo, turizma tukaj na tem sicer čudoviti študiji ni, ampak imate hotele, restauracije in transport. To sta panogi, ki sta najbolj občutljivi za povpraševanje. Torej, vsaka mala sprememba se najbolj odrazi ravno na teh panogah. Transport še kar veliko vlaga v raziskave, razvoj, restauracije in hoteli so pa tukaj na skrajnem koncu. Torej, to je ena podtalna revolucija, ki se dogaja in ki bo potrebno nekako tudi nasloviti, ampak znotraj strategije sem videla, da je veliko digitalizacije, tako da se bo tudi to naslovilo. In zdaj, ja, to so bile neke turbulence, ampak pravo stanje, kaj so turbulence, je prinesel šele COVID. Ne. Jaz, ko sem doktorirala leta 2016 in sem začela takrat uporabljati besedo resilience, zelo veliko časa smo tudi na Harvardu pa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, sploh da smo nekako definirali to besedo. In bila je tako, bi rekla, obstranska, nepomembna beseda. Potem pa naenkrat skozi COVID vse je bilo resilience. Ne? In v slovenskem prostoru se tudi včasih pomanjkljivo prevaja. Resilience ne pomeni samo odpornost. In COVID je odličen primer, da lahko to razumete. Tudi če ste bili odporni, ste morali to obdobje preživeti. Tako da pravi prevod resilience je odporni in trdoživi. Zdaj, nažalost, nas to čudovito okolje, v katerem živimo, in čas še postreglo potem z geopolitičnimi napetostmi oziroma vojno, in kot je moj predhodnik odlično predstavil z povezavo z energetsko krizo, torej predvsem s cenami, z inflacijo, ki je res spominja na ene druge čase, ampak kot vidimo in kot je bilo tudi izrečeno, Slovenija tukaj ne stoji tako slabo, tudi v primerjavi z drugimi državami članicami. In beseda vse skupaj vodi do besede leta 2022, ki je bila oktobra objavljena, in to je permakriza, permacrisis. To pomeni, da gre za daljše obdobje nestabilnosti in negotovosti kot posledica niza katastrofalnih dogodkov. In to je mogoče tisto, kar moramo imeti nekje v ozadju, ko se dnevno soočamo s preživetjem, ker dejansko biznis gre kot business as usual, veliko imate operativnih stvari, ampak hotela sem dati iztočnico, zakaj je potrebno nasloviti tudi trajnostne strategije in tudi okrepiti odpornost in trdoživost turizma. Če pogledamo razlika
ki se nam bo zgodila v primerjavi z preteklimi obdobji, je ta, da bodo vse te krize nekako v nekih rahlih oblikah še nekaj časa ostale, ali pa v težjih upamo, da ne. Upamo, da se bodo ti scenariji manjših verjetnostih izpolnili, ampak vse to bo potekalo ob sočasnem nadaljevanju osnovnega problema, in osnovni problem je dejansko omejenost našega planeta in podnebne spremembe. Zdaj ne bi vas morila, ampak vseeno toliko, da vizualno pogledate eno zadevo. Stockholm Resilience Institute že več kot 15 let ocenjuje, kaj je teh 9 vidikov, ki jih mi potrebujemo za preživetje, in tukaj ne gre hrana, ampak gre za tiste sestavine, ki jih ti rabiš potem, da hrana sploh zraste, in ali smo jih že presegli. Po domače povedano, zeleni krog je tisto, kar je regenerativno. To pomeni, da če smo znotraj tega, smo na eni varni strani, da še imamo to mi in naše generacije. Kot vidite, je tega zelo malo, praktično smo na 5 področjih oziroma 4 že presegamo, kar pomeni, da smo preko točk, ko je sploh mogoče, da bi se povrnili v prvotno stanje. Zdaj, zakaj je to pomembno? Humanitarna je mislim, da tam tudi okrog 2010-2012 naslikala določene projekcije. Zdaj, te projekcije po IPCC, to je ta Intergovernmental Panel on the Climate Change, kjer je veliko število različnih znanstvenikov, morate vedeti, da njihovi podatki so konsens. In leta 2008, ko sem jaz začela z doktoratom, so bile take projekcije za leto 2100. Te projekcije, kot vidite, lahko letnice samo popravljamo in se nam neznosno približujejo. Letos je UNESCO objavil prav, mislim, da je bilo pred mesecem ali pa pred 2 mesecema, podatek, da bodo zadnji evropski ledeniki se stalili med leti 2040 in 2050. Zdaj, zakaj projekcije niso natančne? Zato, ker dogajanje eskalira. Tukaj niso linearna, da bomo vsako leto bo, ne vem, malo, nekaj dni več ali pa nekaj topleje, ampak so lahko spremembe nenadne. Glavnem, prepričana sem, da se nihče tega ne želi. Pa vendar, če zdaj povežem z mojim delom, osnovnim, in to je, da sem nekako blizu večjim strateškim evropskim investicijam. Nizozemska je že pred 5 leti izdatno financirala dvig vseh nasipov, da državo ne bi zalilo. Projekt Benetk verjetno vsi poznate, ker je z vašega področja. Torej, države so se začele že prej prilagajati, ker namreč na tako drastične spremembe se ne bomo mogli prilagoditi v 1 ali pa v 2 letih, ampak terjajo kar nekaj 10 let premisleka. Kaj lahko naredimo? Prvi vidik je to, kar je izven nas, in to je sigurno odgovor na državnem nivoju. Glejte, mi podnebnih sprememb ne moremo več zaustaviti. Govori se, verjetno ste slišali mitigation, torej o blaženju posledic, ampak predvsem se mora danes govoriti o prilagajanju, torej o adaptation. In tretji nivo tega je, da moramo svoje poslovanje, svoj biznis, svoje življenje transformirati v svet, ki sploh še ostaja. Torej, to so 3 ključne investicije. Investicije so zanesljivo potrebne v samo infrastrukturo, kot je bilo že prej nakazano za primeri drugih držav. Ampak, naprimer, zanimivo se mi zdi, da tudi naše sosede, pa bom govorila bolj mediteranske, torej Italija, pa potem njena soseda Francija, tudi to sem spremljala v zadnjih 5 letih, so obsežno investirale v trajnostni, torej spremembo ali pa dodatne investicije, ki bi omogočale trajnostni turizem, tudi v obdobjih, ki sledijo. Vemo, da so to države, ki imajo tudi Alpe, ki imajo tudi smučarska središča, in zdaj to so relativno bogata področja teh držav, ki so veliko doprinesle tudi k bruto domačemu produktu, dala delovna mesta, in tranzicija absolutno ni možna preko noči, kaj se bo z temi mesti oziroma destinacijami zgodilo. Torej, potreben je nek konsens, da bomo naredili vse, kar je možno v tem trenutku, in da se dejansko tudi v to področje tudi investira. Zdaj,
prejšnje podatke sem mogoče dala na malo drugačen način, pa vendar bi opozorila. Osebno menim, da so bili turistični boni izjemno pametna in izjemno strateška politika, ki jo država takrat pri nas naredila. Ampak poglejte, naša zadolženost 3 leta nazaj, 2019, je bila okrog 32 milijard. Danes imamo nekaj čez 52 milijard javnega dolga. To pomeni, v 3 letih smo nekako izgubili 20 milijard evrov, ki niso šle v to, da bomo mi vsi preživeli, samozadostni in da bomo konkurenčni čez nekaj let, ampak dejansko je šlo večino v naše preživetje. Zdaj govorim zato, kakšna je naša sposobnost finančna, če udari še ena taka kriza. In zdaj na srečo so številke verjetnosti nizke, ampak tudi za COVID noben in nihče ni pričakoval takrat. Kaj lahko torej sami naredimo? Prva točka je, da vse, kar je pripravljeno in kar že izvajate, ni nekaj, kar je fino imeti, ali pa kar je sredstvo komunikacije za tiste, kar so boljši, ampak je to nekaj, kar morajo narediti ali pa morate narediti vsi. To je predpogoj. Enostavno, tisti ki ne bodo stopili na vlak danes, se bodo zelo težko pripravili ali pa prilagodili v tistem trenutku, ko bodo te stvari bistveno bolj izrazite. Jaz kar veliko pogledam teh različnih strategij, različnih panog, različnih držav in spet moram ponovno pohvaliti področje turizma v Sloveniji, da je vrhunsko pripravljeno. Tako da, če se temu sledi, se naredi resnično en velik korak že naprej. Naslednje področje je potrebno je predvidevati in potrebno je nenehno prilagajanje. Glejte, letošnja suša. Zdaj, drugo leto bo zelo težko priti z zadevo, da je koga presenetilo. Torej, če danes ne narediš določene investicije, ki vprašanje, če so lahko sploh do naslednje turistične sezone že izvedene, ampak nihče več ne more reči, da nas bodo požari ali pa suša presenetili, ker to je tukaj in znanstveno dokazano, da se bo ponavljalo. Upamo, da ne naslednjih 10 let, ampak gledajte, bolje je biti pripravljen. Drugo področje je, včeraj je bila ena konferenca v Ljubljani glede greenwashinga na ekonomski fakulteti in smo se malo pohecali, a je zelena Slovenija tudi greenwashing. Zelena Slovenija, torej Slovenija je res zelena, ampak ni trajnostna. Poglejte, mi za svoje preživetje potrebujemo 2,4 Slovenije. S drugimi besedami, če bi vsi prebivalci živeli kot Slovenci, rabimo 3,4 planeta. To je zelo velika številka, ampak mene bolj moti tisto na desni strani. Švica, zame en vzor super turistične in razvite države, potrebuje 2,8 planeta. Torej nekaj delamo narobe, imamo težko ogljično industrijo, ampak naša podjetja, ko investirajo v tujini, uporabljajo še nižje standarde ekološke, kot smo slišali včeraj na konferenci. Torej mi že sedaj izvažamo naš ogljik, našo onesnaževanje okolja, pa vseeno dosežemo tako slabe rezultate. In posledično, dala sem primerjavo še za Nemčijo, ker se mi zdi zelo zanimivo. Poglejte, Nemci imajo skoraj 2-krat višji bruto domači proizvod na prebivalca, pa vendarle porabijo nekaj manj planeta. In tukaj samo toliko za medklic. Veliko mojih kolegov v Sloveniji je reklo, kako tile Nemci komplicirajo, neke puloverje, hočejo nositi, pa temperaturo znižati, pa ostale stvari. Ampak začeli so se vse pogovarjati, začeli so z nekimi akcijami. Zdaj vprašanje, koliko je to ekonomsko učinkovito, ampak je nek razmislek in pač kot narod so se pač lotili tega bolj sistematično kot pri nas, ko čakamo, ali bomo imeli polne rezervoarje ali ne. Jaz sem sredi Ljubljane, priključena na plin, nimam nobene možnosti, ne za ogrevanje ali pa za karkoli drugega. Naslednja stvar je samozadostnost. Posledično seveda iz vsega govora ste verjetno videli, da odhajam v tej smeri. Torej, ta naša lokalnost je lahko izrazita konkurenčna prednost, izrazita tudi v kontekstu, da to turisti si želijo, ampak tudi v kontekstu naše trajnosti in samozadostnosti. In predvsem tale pogled skupnosti.
Torej, neke turistične destinacije ali pa tudi, bi rekla, na kakršnem koli drugem področju gospodarstva ni možno delati kot otok. Torej, mi smo odlični, ampak tukaj pač okrog nas so malo slabši, pa z njimi ne sodelujemo, pa ostalo. Ne, mi smo soodvisni. Da lahko karkoli naredimo, lahko naredimo samo kot skupnost. In gledajte, Slovenija je majhna, zmoremo. Na zelo zanimiv fenomen sem prišla v sklopu doktorske raziskave, kako so Inki včasih delali. In sicer, da ena družina v Peruju preživela, je potrebovala med 9 do 27 mikrolokacij. To ni bila nobena znanstvena raziskava v 17. in 18. stoletju, to so dejansko iz roda v rod si prenašali, zato ker ponekod so prišle kobilice, ponekod je bila poplava, ponekod je bila suša in zdaj potrebno je bilo ne samo, da imajo hrano, ampak da ohranijo seme, ker seme pomeni za druga leta, da lahko preživiš. Ko sem jaz bila otrok, mlada, ko sem študirala, ekonomija je skozi napadala slovensko razdrobljenost. Mi smo grozni, mi imamo premalo, mi rabimo več, mora se združevati, rabimo 100 hektarjev skupaj. In nekako smo šli v tisti smeri uničiti tisto, kar sicer na slovenskem primeru noben znanstvenik ni dokazal tukaj v Andih, ampak to je neka common sense, neka zdrava pamet, ki je bila, ki je omogočala preživetje. In odpornost in trdoživost ponovno zahteva različne scenarije in to transformacijo, prilagajanje temu. Peto področje je bilo danes že nekajkrat izpostavljeno. Torej, ob tem, kar je bilo našteto, je gospa lepo povedala, sem tudi ustanoviteljica in direktorica podjetja Quintao, ki smo razvili organizacijsko oziroma HRM diagnostiko Zdrava organizacija prihodnosti. Ta usmerja management in podjetja na bolj trajnostni način vodenja tistega, kar je pač vse za nas najpomembneje, in to so ljudje. In že prejšnji sogovorniki dopoldne so večkrat omenili, koliko so ljudje kritični tudi za turizem. In mi smo nekako prvi v svetu združili tole, da diagnostiko ne delamo samo na teh signalih, ki so znani znotraj podjetja, ampak prav vsak zaposlen, ko pride zjutraj v službo, ima nek nahrbtnik. To so osebne zadeve. Ti ne moreš odložiti, ne vem, če ima otrok temperaturo ali pa ne vem, čakaš, če boš dobil odobren kredit ali pa druge stvari. In te zadeve nas opredeljujejo in vplivajo. In podelila bi samo nekaj podatkov, s kakšnim kolesom se dejansko vozijo vaši zaposleni, ali vemo. To je eno tako kolo življenja, ki pač meri določene segmente, tako kot na gospodarskem, ekonomskem področju, tudi na privatnem, je kariera, denar, družina, uživanje, rast, življenjski pogoji. In zdaj, tukaj pri takem kolesu sta dva vidika. Prvi je, koga imamo razširjenega, drugi pa koliko je uravnotežen, ker tukaj imamo par primerov takih, če se bi s tem vozili, ne bi raje zelo, bi rekla, mehko se vozili. In zdaj prispodoba s tem, da razumete, je, kaj bi se zgodilo, če se vozi s takim kolesom. In ko to apliciraš na zaposlene, a imaš take z dirkalnim, ki lahko, ali so pa ljudje izčrpani in se vozijo bolj z takim uničenim kolesom. Tukaj je nekaj podatkov sicer dejansko iz realnih držav in podjetij, koliko je burnouta, koliko je teh stresorjev na osebnem nivoju in koliko je na delovnem mestu. Predvsem pa kakšna je izkušnja, delovna izkušnja, ta employee experience zaposlenih, ki delajo. Veliko govorimo o 5-zvezdičnih izkušnjah za kupca. Brez tega ne moreš prodajati in se ne moreš pozicionirati. Ampak dajmo, vsaj 4, če ne 5-zvezdično izkušnjo tudi zaposlene, ki delajo v teh podjetjih. In 6. vidik takšne resilience, torej odpornega in trdoživega pogleda je, izvala bi vas, če kdo pozna Peabody Museum na Harvardu. Je kakšna roka? Ta muzej, po naključju ugotovljen, ima največjo kolekcijo eksponatov, eno največjih kolekcij eksponatov iz Slovenije.
To so vse študije, ki so nastale na osnovi tega, ki so znanstvene, ki so objavljene v tujini, pa v Sloveniji zelo malo tega vemo. To je bila grofica, vedno pozamem njen priimek, Mecklenburg, vojvodinja Mecklenburg, ki je pred Prvo svetovno vojno imela več desetletna, bi rekla, izkopavanja med Stično oziroma med Sap Ljubljana. O Sapu Ljubljana govori tudi ta knjiga, ko sem prvič sploh za tisti kraj Magdalensko cerkev slišala jaz kot Slovenka, ampak predvsem o viru pri Stični, in potem vse do Novega mesta in tukaj, kjer smo danes, Laškega, do Celja, Ptuja, Rogaške, Rogatca. Tu so našli na največjih kolekcij zlatih predmetov iz železne dobe, našli so jantar, tu so potekale zelo pomembne tele trgovske poti v prazgodovini in nažalost do tistega trenutka knjigo o tem v Sloveniji je celo napisala, mislim, da je Jacqueline Stewart Vidmar, ki očitno po eni strani izvira tudi iz Slovenije, ki opisuje ta izkopavanje in te eksponante. Torej, en del zgodovine, ki ga zelo slabo poznamo in ki je prečudovit, ki kaže, da so tukaj živele zelo visoko razvite civilizacije in to ne gre nekaj zdaj ezoterično-mističnega, ampak naprimer v takih eminentnih inštitucijah potrjeno in dokazano. Drugo področje je Rogatec, Boč, Celje, grad Borl, Štatenberg. Verjetno je marsikdo od vas prebral knjigo Parzival, ki je bila napisana v 13. stoletju in to je knjiga, ki govori, da je bil dedek od Parzivala, torej njegov rod, dejansko iz tega področja. In imena naših krajev so v tej knjigi omenjena. Meni je bilo zelo nerodno leta 2015 v Bruslju na enem sestanku, ko mi je skupina ljudi znotraj komisije, ko smo se pogovarjali, kje je kdo bil na počitnicah, jaz sem bila Slovenka, oni so bili v Sloveniji. In oni so bili v teh krajih in bili so zaradi tega razloga. Jaz sem pa zelo slabo poznala, prebrala sem knjigo, sem pa zelo slabo poznala to zgodovino. In še zadnja zadeva, spet smo v Laškem, ki je zelo blizu. Torej, zdaj je dejansko znanstveno dokazano s posnetki iz vesolja, da ima Slovenija veliko megalitov in da niso naključno porazdeljeni. Poznamo to Orionovo pot, raziskuje se dodatna nova nahajališča. In naprimer, res mogoče ni tako, kot je Stonehenge, ampak tudi Francija ima svoje dolme in so zelo ponosni na tisto. V glavnem, tale pogled v lastno zgodovino in jo tudi pokazati zato, ker je vredna, je različna in izgleda, da zanima tisti krog turistov, ki si jih tako želimo imeti za butično. Učiti se od narave. Ne glede, da danes sem seveda morala malo prilagoditi, glede na to, da ste iz turizma, ampak vedno v svojih govorih oziroma prezentaciji o turizmu vključim ta dva primera. Gre za dva primera najstarejših, trajno, neprekinjeno delujočih podjetij na svetu. Oba sta s področja turizma, oba sta s področja termalnega turizma. Prvo deluje od leta 705, drugo od leta 718. Obstaja kar nekaj knjig in ko iščejo skupne stičišča teh podjetij, ki so delovala tako dolgo obdobje, poglejte, kaj imajo oni od leta 715 v svojem poslanstvu. Pazi na ogenj, uči se od vode in sodeluj z naravo. Ne vem, po 1500 letih skoraj bi rekla, ne bi moglo biti bolj aktualno, seveda na ogenj pač ne rabimo, imamo elektriko, ampak imamo energetsko krizo, tako da se tudi to aktualizira. Zdaj, ja, bilo je izpostavljeno neke stvari, ko jih ne slišimo radi. To je tisto, ko nas malo nekaj cukne, vsi smo obremenjeni operativno, kaj boš zjutraj naredil, ko bodo pereči problemi, boš šel reševati te pereče probleme, ne boš razmišljal o strategiji, o nečem, kar mogoče bo čez 10 let ali pa 20 let, mogoče pa jutri. In ni enostavno, zahteva pozornost, zahteva sredstva. Ampak verjamem, da zmoremo.
Zmoremo, mislim, da dokazujemo na športu in odlična ta iniciativa povezovanja športa in turizma, ki se je zgodila danes pod podpisom zjutraj. Zmoremo celo z zlomljenimi rebri, če se prav spomnimo. To pomeni, to so ena lepa prispodoba današnjih časov, zato ker nismo opremljeni z ne vem kakšnimi možnostmi, da naredimo, ampak Petra Majdič je osvojila z zlomljenim rebrom tole medaljo. Zmoremo, ker smo tako kot na področju turizma na vrhu, kar se tiče števila medalj na prebivalca, in to je za mene izjemen rezultat. Druge države z večjimi sredstvi se nam ne morejo niti približati. Zmoremo, ker bi morali verjeti bolj tudi v svojo zgodovino, kot sem še parkrat opozorila. Jaz sem zelo vesela, da danes so začeli o tem tudi govoriti v šolah znotraj učnega programa. Ne vem, koliko vi poznate tole zadevo. Okrog leta 1600 je francoski filozof Baudin napisal Six livres de la République, 6 knjig o republiki, s čimer je definiral demokracijo, ki se je potem začela v Franciji. V tej knjigi je podrobno opisal Karantanjo in izbor teh karantanskih knezov. Zgodba pa postaja za nas zanimiva takrat, ko v Ameriki hranijo izvod od Thomasa Jeffersona, kjer je podčrtal vse te stavke in si pripisal, da morajo vključiti to v izjavo o neodvisnosti Amerike. V Ameriki je to priznano, to je spomenik iz Clevelanda, ki ga pač ob naključju, bi rekla, sem ga uspela fotografirati, kjer so prepoznali, kaj je med Slovenci, torej kakšna je povezava med Slovenijo, Thomasom Jeffersonom in deklaracijo o neodvisnosti. Zato meni veliko pomeni, kot sem že prej rekla, veliko sem delala v tujini in zanesljivani so bili vedno čudovite pripombe na Slovenijo, o naši sposobnosti, o naši sivo-komunističnem ozadju in ostale stvari. Ampak čeprav je Cankar napisal za hlapce vzgojeni, bi temu dodala, nismo bili pa za hlapce rojeni. In na ta način moramo tudi nastopati z vsem, kar delamo. In še zadnja zadeva. Glejte, ponovno se vračam nazaj k turizmu in kako je strateško zadeva pripravljena, kako se vodi, dosegate izjemne stvari. V katerikoli drugi industriji, da si med top 10 na svetu ali pa med top 10% ali pa celo med prvimi 3, kar se na področju turizma zgodi, je mission impossible, torej skoraj nemogoče doseči. Res izjemno. Zato verjamem, da tudi te trajnostne, uresničitev trajnostnih in bolj odpornih trdoživih strategij za vas ni problem, ker prispodoba za to je nekako tako, To dejansko sem našla, kje je ta lokacija, in kad sem letela med Chicagom in Portlandom in je bilo notro, da je ta nacionalni park neki v bližini Portlanda, se uporablja ista fotografija, ampak gledajte, narava zmore in nikoli ne smeš obupati. Tako da veliko uspeha in hvala. Doktorica Kodrin, najlepša hvala, da ste nas tako lepo spomnili na odpornost, trdoživost, kako moramo znati predvidevati in se nenehno prilagajati ter se učiti od narave. In tudi kako moramo biti ponosni na Slovenijo. Pred naslednjim govornikom naj izkoristim priložnost in ponovno pozdravim tudi tiste, ki so z nami preko spletnega prenosa. Najlepša hvala tudi za vašo pozornost. Naslednje predavanje, ki bo osvetlilo vpliv tehnologije na prihodnost turizma, bo v angleškem jeziku. Z nami je namreč direktor turističnega urada Malage v Španiji, gospod Jonathan Gomez. Kot svetovalec je sodeloval pri razvoju trajnostnega turizma v državah po vsem svetu, bil je sodelavec Svetovne turistične organizacije pri Združenih narodih ter nekdanji direktor turizma pri prestižnem hotelu Four Seasons Madrid, Galerija Canalejas. Mr. Jonathan Gomez, the stage is yours. Okay. Hello. Yeah.
Hi, good afternoon. I'm sorry I have to talk in English. I don't know a lot of Slovenian, so sorry about that. I want to share with you a couple of insights about how technology is coming up, how technology is going to reshape the future, and how we have to get a mindset to try to adapt our technology to the destinations. As she mentioned, I am the director of tourism of Malaga City. I invite you all to come to our wonderful city, very close in the top south of Spain, very close to Africa, with a nice 23 degrees right now, just to give you a couple of jealousy, okay? So, some reflections about technology, something interesting for you. I want you to join me on this. Have a look at this. The number of years that took 50 years to get 50 million users in years. Have a look on traditional things as the airlines and going to ATM, 18 years. Look at the television, 22 years. But freak out with these things. Look at Pokemon Go. 19 days to get 50 million users. So when everybody used to ask, okay, technology, but this last minute technology which is coming to the industry, is it going to be used soon? Well, if we get into this, probably the early adopters are growing and growing and growing. Remember that somebody tells you in 2005, for example, that you're going to know everything you know about the Web 2.0, about the social media, for example. Your strategy will change in your destination, your hotel, in your company? Probably yes. So I invite you to open our minds to think on the upcoming technology that is going to help us in our destinations. Look at, for example, what is coming in the airlines. I mean, after COVID, we all get this COVID pass at the telephones, but what's the next steps? I can tell you, for example, that KLM, Air France, they are willing to incorporate cameras at the fingers when you leave the airplane in order that the customs checking face biometric control will be as soon as you leave the aircraft. So customs is not existing anymore in a couple of years. Will it be possible? Yes, with biometric devices and control. So imagine how seamless will be the experience at the airports. Also for families, I mean, this already exists. Kind of tricky gig, but it's also happening as well. Technology is not only about bits and laptops, but it's also in another kind of devices. Look at this. I will talk later about the metaverse, and I will talk later about the NFT. This is Sentosa Island in a Nintendo app, a Nintendo game. Sentosa Island is like a Disneyland in Singapore. You have a lot of theme parks, Universal parks. It's amazing. But you can get your own avatar and go to Sentosa in the, not really metaverse, but just a video game. And this is already happening. But imagine how many of you use a travel agency and you step into travel agency in the last year. Please, hands up. Oh, a lot, my God. All the room, yeah. Me neither. Look at this. This is the next step in travel agencies. This is the first travel agency with no employees. It's in Shanghai, of course, and it's all about virtual reality. You book online, you decide which destinations you want to check, which hotels you want to check, and they book for you one slot time at the seats, and you get your glasses, you have your seat, you put them on, and then you can check your wish hotel, your wish destination, and how to monetize it. Very easy, because before you leave the travel agency, you can book there your trip. So is this coming? This is already existing. Now is the matter of time. When it will come sooner or later. So this is something that we have to consider. So as you can see, technology is reshaping everything. Moxie is a new millennial or Gen Z brand. If I'm not wrong, I think it belongs to Hilton. Marriott, thank you very much. And look what they do. They incorporate to the Gen Z the metaverse options and augmented reality when they arrive into the hotel. But even before. So you can connect with the travelers and the guests that will be at the hotel at the same time that you will be there, same week, same month, whatever. So it's about engagement prior.
Is this like sci-fi? Yes, probably is, but this is already happening. And if they do that, and if they invest a lot of money on this, Marriott, yes, invest a lot of money on that, it's because it's useful and people is using it. So I want to tell you about our story. Why Malaga? We were in 2020 smart tourism capital, European smart tourism capital, and why we are blessed with technology in our city. We are considered the Silicon Valley of Europe, and as you will see now, it's not an empty name. It's something that it makes us to feel so proud of that. And it all began like 12 years ago. 12 years ago, when Mayor had a vision on creating a fully sustainable city controlled by artificial intelligence, in terms that our resources and our budget will be decided on the real-time necessities that the city has. So we have kind of engineers and data engineers and blah, 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 that they get the budget. Once split it by different areas, they can control in real time what we need, which are our necessities to become much more sustainable and much more efficient in terms of energy. So we're using the technology on that. I'm not talking about tourism. I'm talking about 12 years ago when this challenge became into the city. Because we are receiving 5.5 million travelers only in the city, and our airport receives 22 million passengers every year for Malaga and Costa del Sol. So imagine how challenging it is to balance the resources, the water, the light, the energy, especially now with the current situation that Dr. Shi mentioned before. So we have a dedicated department to try to find out the best way to dedicate in a very sustainable way, in a very productive way, the budget of the city. Okay, and who comes first, the egg or the chicken? It's because in parallel, in the same time, in the last 15 years, look the more than 600 top world companies that came to Malaga. The last still we did, is the Citibank junior department, up to 1,000 people, moved from London to Malaga. 22 degrees, I mean, everything. It's interesting. We have a very wonderful airport with 150 destinations international, which is also very comfortable to come here to Slovenia. But have a look at that. IBM, Google, Oracle, Vodafone, Citibank, Accenture. FreePic, I don't know if you know what's that. Probably you have download free PNGs or GPJs pictures. It's a company from Malaga. We have 3 unicorns already. And look at this. This could be the moment we've been waiting for, the chance to feel alive. Nothing's gonna stop us, nothing's gonna top this, nothing like we've ever seen. And I raise my hands to the sky, what a feeling, this is where it all begins. This is where it all begins. This is where it all begins. 'Cause this could be the best day of our lives, yeah. This is where it all begins. Google decided to bless Malaga with the first and only one safety security center in the world outside of Silicon Valley. So it's pushed by this movement of companies you saw there, and next year we're going to have 1,000 more people coming to Malaga to work in the first safety engineering center of Malaga. So what we have to do in tourism is just open your arms and welcome all these companies, as we want to be a living lab. We want to be the testing place. Why not? It would be stupid not to do so, right? Because for those companies, we offer the city just to test any pilot projects, any technologies. So that's why we are so advanced in this, and we are now on the challenge of linking one to each other, try to not to build up different layers of technology without any sense. Some projects we have developed in the last couple of years, something that you also have in here in many of the companies. We have the Spain awarded Big Data Information System in real time in the city, and we link the new website with the new app with real-time tracking that I explained further. And
with programmatic campaigns, digital marketing strategy plan, and we have around 1,000 beacons in the city to develop and to display real-time information. All our tourism signals and tourism information points became fully digital to have direct interaction on a concierge basis with the tourists in the city. Well, at least a lot of technology that more or less many destinations we share, and many companies they have it as well. But in concrete, the latest smart city connected projects in Malaga, for example, it's the first one was the beacons, the intelligent signal. Second, it all became with the COVID. We developed an application with the university and Oracle to track the situation of the beaches in real time, the quality of the water, the temperature, the height of the waves, the jellyfishes, everything. And we, as I told you, we are now trying to link to each other to have an only one step up to get all this information and provide it in a useful way for the different travelers visiting. We have an open data portal where we track all the data of everybody in the city. Everybody which is interacting with the city, we get this anonymized data, and we collect it and we analyze it through different algorithms. All the experiences in our museums becomes digital right now, and all the ticketing as well. And we got a new app with artificial intelligence that I explain further what does it mean and what it offers to us, which is trying to spread the different carrying capacity in the city. The latest things we already have in the city is we did one step further, and we get into the not just quantity but the quality of the emotions of the travelers in the city. We're the first city in the world having emotional tracking and recognition. We have plus 200 cameras in the city that through anonymized data, we can get and track up to 30 real-time emotions on the people. Sadness, happiness, amazedness, whatever. And is everything legal? Because it's everything anonymized. I mean, the algorithm gets one just shape, a person, and tracking the emotions, and it's constantly learning. Imagine the data it can provide to us, up to 10 people at the same time. And something very interesting is that we sum up in a layer of IP recognition. So it's tracking my emotions, but it's checking that my IP is Spanish. So I can check the emotions of Slovenians, the emotions of Germans, the emotions of British, and so on. Imagine how powerful is that information, because I can see where they are happier, where they are not happy at all, where they are boring, where in the city they are angry. It's super useful to get this information for the cities and to handle the carrying capacity. But one step ahead, we are the first city to have a haptic sensitive jacket. One of our startups in the city created this jacket for video games. It's the only one jacket in the world that you can feel up to 35 different things in your body. A hug, well, in video games it's a ballet or punch, but we reshape it as a living lab, and we can make people feel a hug, water, some people touching you, the wind in your body. So what are we using this for? Accessible tourism. We are collaborating with the Blind Spain Association for people to be able to check our videos and feel the wind and the sound of the waves and feelings about the city. So we are able to offer this to different people with different disabilities to really experience the experiences of the city. Another project with, thanks to Vodafone, which is also in the city with an ID European center, we are the first city with 5G but zero latence. It means real time means real time. We don't have delay in seconds when you are applying augmented reality, when you are applying whatever you want to show to the travelers and to the citizens. And with Telefonica, which is in United Kingdom is O2, the telephone network, we create a project for people, no matter when they are visiting the city, they can check the different events. As for example, Easter. At that concrete point, at that concrete corner, we have dedicated places. You can check just sliding your finger the different happenings of the city as if it will be happening there, with also the sound. That allows people to get engagement and provoke to coming back to visit us into the city. And the next step is jumping into Web3.
that we are going to get into this. We knew about Web 1.0. It was that checking websites and internet like 25 years ago. Then Web 2.0, we interact through internet, through social media and so on. And now Web 3 is you own the experiences. You are the owner of the experiences. Now we'll get deep into this. We have created different avatars with the new brand of Malaga that I'm going to explain you why we have and why it's linked with technology a new brand. And we include these kind of avatars into the already existing metaverses, okay? The Decentraland, OpenSea, etc. So now, based on these technologies, we want to go one step further. Remember how easy it is to get early adopters of technology around the world. So we want to lead this position. Apparently, this is me in 3 different avatars, okay? So it's still going on. But think about the Web3 and the different uses we have. How many of you have listened about blockchain and these kind of things and blah, 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 blah? Yeah, it's normal that not a lot, but it's absolutely normal because it's something that came to us from I don't know where, and now it's getting all the tourism industry as a whole. Payment transactions. You eliminate intermediaries. How? Through different blockchain chains that it needs time to explain and just to give you an idea. Luggage tracking. Now you don't need to tag. You just need to go and leave it, and everything is absolutely controlled in a seamless experience until you leave the airport. I'm not going to get into detail because it takes a long time. Identification services as biometrics, and all your ID will be, as we did in COVID, will be digital. And this is something happening, and this is something that is came for staying. Transparent digital inventory management for hotels and companies, supply and vendor management, and improved loyalty program management, which is already being used by different airlines. Have a look at this. Volume, please. I was wondering if you would like to have sex. I'm going to repeat once again. Look at the date. I was wondering if you would like to have sex. With you? Mm-hmm. Here? Now? Mm-hmm. Oh, yeah. Great! I'll be right back. Love boat. We're expecting you and love. Life's sweet reward. Let it flow. Now just relax. We'll begin in a few seconds. Begin what? Having sex, of course. Well, Simpsons didn't, advise this, but the movie in 1993 already came up with sci-fi things that already happening. We can travel with glasses and we can do anything right now. So in Malaga, we take it seriously because in the next couple of years, this kind of, not this, but this kind of experiences will be really interesting. So we are handling how to move from reality to metaversial reality and how it can help us to try to, this is Malaga, by the way. It can help us to get more engagement, provide more insights to people, and provoke more visitors and quality-based visitors. For that, we decided to begin a co-creation process. We brought up to 70 startups of the city dedicated to Metaverse and to Web3, and we told them, we want to jump into Metaverse, okay? We want to do something very unique and something very useful. Because if not, why do you want the Metaverse for? Is the first question you want to do, and Web3 for. We did it just for be able to showcase and spread our message and our tourism resources and our experiences, no matter where in the world, to provoking that anyone
could have access to the experiences in advance from their houses. And the most exciting thing is that in a parallel way, we asked to them to help us to identify how in the social media, how in internet, Malaga is perceived through TripAdvisor. We check about 200 sites to take the 25 top definitions of the city. And we decided to change the image of the city, the brand of the city, based on 25 points to jump into the metaverse. And the result was this. As you can see, we developed a whole group of branding applications based on what social media and technology was telling about the city of Malaga. And that was the base that we want to use to jump into the metaverse. How did we jump into the metaverse? We asked to these companies to create some prototypes based on these previous experiences. For example, these guys created, these are my hands, okay? Those hands that you see are my hands. It's really amazing if you can get a really metaversial experience, not video game, just metaversial, because you can grab things and you can throw things. It's extremely amazing. These guys, they got an award in Silicon Valley, Boson, and they belong to Malaga. They are from Malaga. And they created, based on their own experiences, we said, okay, are you able to build the city in a metaverse? And this is the result of our cathedral, for example, that they built in the metaverse, which is absolutely real. We are finishing now to do it in all the city because of one reason. But as you can see, the result is truly amazing. This is concretely at 8 o'clock in the afternoon when the sun is about to leave, because obviously they work as well with the different lights of the day and these kind of things. And why we wanted to do the metaverse now and why for? Because next year is the 50th anniversary of Pablo Picasso. Please open your ears. Picasso is not from Paris. Picasso is not from Barcelona. Picasso is from Malaga, okay? Help me to spread the voice. Thank you very much. So, next year is the 15th anniversary of his pass away, and I sincerely invite you to come to our city to smell the life of Picasso, because we are the only place in the world with two museums. The Museum of Picasso, and this building you see here is the house where he was born and his family, and you can see even things from he was a baby. So it's an amazing thing. And through these partners, we said, okay, why don't we spread the voice of the commemoration of Picasso through the metaverse? So art lovers can be in New York, wherever in the world, in Japan, in Australia, and get into the city, enjoying the experiences of the 15th anniversary of the passed away of Picasso. So this is our pilot project of the metaverse. We are going to invite people to get into the metaverse, looking at him, how he's painting. This is myself again, moving as crazy with my hands, and the rest of the colleagues that went show me the pilot project. Of course, as you can see, we have limits not to crash, but in the future, the idea is to spread the limits for anyone to be able to go into the buildings. It will be in January ready. So we want people to get into that, looking at Picasso around, getting into the house, and creating a phygital / half virtual, half real experiences. Because when we're going to get into this metaverse are NFTs. So we're going to get into this now. NFTs are tokens that you can grab in the metaverse and exchange in the city for real things. Room nights, menus, visits to museums, whatever. As I told you, we put into the metaverse the already existing avatars for spreading the voice of that. And
we wanted to bring content into the metaverse, content based on Picasso. So we invite Louvre Abu Dhabi, Pompidou Malaga, which is one of the world famous museums, and Royal Academy of Arts as well as MoMA, to bring us digital collections of Picasso existing in these museums. And we are going to put it in that square. You get into the building and you will be able to see and to touch these pieces of art, obviously in the metaverse, for art lovers that they could do it wherever in the world. And once you visit all of them, we give you giveaways based on gamification as well, for inviting people to for real come into the city of Malaga and getting much more giveaways. How to do so? NFTs. How many of you have heard about NFTs? Okay, much more. Wow, amazing. It's like the cars when we were kids, but now in a digital world, but it's much more than that. What we are doing with that is creating the first NFT management system of the world for a tourism destination. New York came already to be the second, and I invite Slovenia to have it in all cities. We love to share with all of you, because as much people use it, much ready we will be for the next generations. Look at the challenges that we all are facing, and the doctor, she mentioned as well, specifically, for example, the sustainable resources consumption, okay? How are we facing this, and how NFTs can help us on that? How the gentrification, how to move people away from the city centers to nice neighborhoods that they are not receiving the current capacity that is receiving the center of the cities. The expenses of when we are traveling are going down. Inflation, we've seen all the reasons that are making that our travelers are coming down in terms of spending in the city. And how about to engage travelers? How many impacts we do receive for inviting us to travel by day? 200, 300 easily, and we don't pay attention to them, but we are constantly receiving information on going to one place, going to another, so we're intoxicated. So basically, engaging travelers is something that we have also to consider as well, to preserve the heritage. Malaga is 3,000 years of history. It's one of the top 3 oldest cities in Europe. We were conquered by Phoenicians, then Greeks came, then Romans came, then Arabian Moorish came, then Christian came. So we are an archaeological museum in life. And we want to preserve our Christian castle, our Arabian Alcazaba, and our Roman theater, but we don't have money for doing so. And Europe has to pay attention to whole Europe, not to Malaga, and not to a concrete place. A lot of digital companies are pushing us to buy digital, and when we go to the cities, at least myself and many people working in the industry as you, we want to buy local. And how NFTs is going to help us on this? Funding, the most exciting thing. Destinations, we don't have a lot of funds, and we have to find out how to get funding for developing our campaigns, our promotions. So we did our best, and with this magical team of engineers, we make it happen. We created a tool that it's giving amazing results for us, linking the real tourism, technology-based tourism through NFTs. I want to show you something that is really unique. As I told you, it doesn't exist in any other city. And we have created a system that allows you to have your own wallet of NFTs. You can get as much as you want in the city, because I will tell you how we spread the NFTs in the city. We spread gamification. We can trade. You are able to trade with the NFTs, and you can get rewards. You can, this is what really excites me more, you can support green causes of the city due to the NFTs. Have a look at this. You can get your own profile, of course, as a normal app. You receive notifications. And imagine, for example, next week we have the Davis Cup finals in Malaga, next year and next year as well. And we created in the last month one NFT that we place it along the city. We, of course, inform where this is placed with tickets for getting into the Davis Cup finals. So people go and get it into the wallet and then redeem it at the entrance of the Davis Cup next week. Okay, that's nice. The important thing here is that I want to show you an example, but let's make it bigger. Once you have it downloaded in the wallet, you can use it at the marketplace. So you are able to sell that NFTs, buy another one, exchange, give it to a friend, whatever you want on that case. So you are the owner of the experience, as I told you before. It's like if you get a ticket, and now you can do with the ticket whatever you want. You don't use it and that's it. You can use it, and after that you can also sell it again, buy it again, whatever you could imagine in this. Look at the examples I put you. The expenses, I told you it comes down. What happens with this app of NFTs? We can
invite people to go through different itineraries, getting NFTs in different parts of the city, increasing the expenditure. Because if I give you giveaways, the data you will see now, it means that you are going to be happier to spend more money in the city. And the data is here to certificate what I'm telling to you. Not to buy local. Look what we do. We get local handicrafts, local painters, the students from the Institute of Art where Picasso studied, and we invite them for free to build their own collections of NFTs. Not digital, also for real. And we provide this platform for them to sell it. Digital art, urban art, Malagueñan artists. So it's a platform for local industries to sell it to the world. Next one, heritage preservation. What we offer. When we provide giveaways through NFTs, people becomes more loyal with the city. And people is more willing to support green causes. The refurbishing of the Alcazaba Gibralfaro Moorish neighborhood, the green ring, the one we're building around Malaga, the neighborhoods based on Picasso, the story of the beaches. So you can support with the NFTs, cryptocurrencies, cash, any project of the city at one stop up. And it's becoming surprisingly amazing. But it's not because people finally decided to support. It's because we are providing giveaways and they come back with this support. And gentrification. I told you a little bit about Davis Cup. We can place NFTs wherever in the city. So in Easter, where the old quarter is super crowded, we can place amazing giveaways in the surrounding neighborhoods of the city, and people is going there because it's a very good value. Of course, they're not going to go for a sticker, but you can provide a very good value for these experiences. And the most exciting thing, funding for destinations. How many of you have cryptocurrencies and blah, blah, blah? Okay. How many of you knows what is the gas fee? Gas fee is kind of percentage we have to pay for transactions with currencies. Imagine who gets the gas fee of the NFTs transactions. The city of Malaga. Imagine somebody gets an NFT of a piece of art of the Picasso Museum, which has been sold, by the way, last week for 30,000 euros. Anytime that NFT changes the owner, there is a transaction. Who gets the percentage of the transaction for life? Malaga Tourism Board and Convention Bureau. Malaga Tourism Board. So we get funds. Funds based on the loyalty and the ownership of the experience by the travelers. And this is something amazing and only the beginning. And very quickly, look how easy it is. We have a dashboard where we have how many downloads, places of interest, the rewards, how many NFTs are active right now. How active means trading. Where are the places that people is going to find the maximum amount of NFTs? And for example, I show you this one. We created an NFT about the T-shirt of Malaga Football Club. There is no problem that is the last one in second division. It's still rocking. But we place it, and we get around 30, I don't remember, 120 T-shirts. Yesterday, they were redeeming around 100 already on people going on the places that we want they to go, because when they go there, they share it, and they made the word of mouth message to the rest of the tourism that, hey, Malaga is doing this, and look at this, and this is a place that I found due to the NFT. It's amazing, I've never heard before, but now when you come back to Malaga, you have to go to this place, etc., etc. We can create as much stories based on NFTs as we want, no matter whatever we want, and the green causes, I jump on it, the different green causes that we have already active. In this month, we have already, no, in this week, we have already 1,164 euros in donations for these causes that we really use for these kind of things. So finally, I want to share with you this. I want to share with you that we're jumping into a new technology. We really don't know if the whole world is going to use it, but it's becoming so successful. In the data we have about demography of the users, it is surprisingly that they are not kids of 19 years old. The biggest amount of users becomes from 25 till 40 years old. So imagine when we go with this message through TikTok and through our Gen Z social media to this kind of potential travelers of the future. That will be really, really massive.
So this is what I wanted to share with you. This is what we are doing in Malaga now. We got the best from the companies that are coming in the city, and now we jump into this. And regarding sustainability, because obviously this has a very important cost. You know, Bitcoin is very, is getting a lot of resources and is very criticized for that. We make an agreement with the only one sustainable blockchain in the world, which is Chia, which has been developed by Costa Rican government. And the big point is that it gets only 0.16 of the overall consumption of Bitcoin, which is nothing. And we are very loyal on this. We want to use these things, just trying to match the criteria of the United Nations in terms of sustainable development for technologies. So at the end, we're using these technologies for upselling, training, belonging, earning, caring, upgrading, redeem, engage. And as you can see, it's a 360 perfect cycle that we are doing right now. Thank you very much for your attention.